Gini kamu gini local food mah ge hai ni rukan dale memang tu every Sunday nang teman dale special memang gitu kam atau neleng aku liman gigi kisah ge man gua bang lah ni gua special bahagi wa chat yang local food hagni ga Hills on the Plain mana Hills on the Plain ga gani to ka first reality show jen yang Meghalaya no gua haga OTT yang Jio Cinemaแต่หากตูนก็มันปล่อยมีว่าชักคนมีจะตูแต่ before มันช่วยไล่จะแต่ก็ลุตีก็ยังไม่กว่าชาวกลัมกจิกฟังก็มันไล่มีการก็จอนี่ก็ยังไม่น่าดูมันมีให้ดูอัน new chef แต่ดัง first แล้วมีจึงได้จึงทุนในจงกีการยกอิตาเลียนให้กันต้องสุดมันในที่วิจัยมีมันชาโทมีมาตอนชาโทมีฮลิเดย์แต่มันก็เกเรyangมันอยู่ procedure กับมู chef นะมั้งก็มันจัดมันได้him professional มีกันนะประเด็นชาพายพี่เป็นบะซีเซนซึ่งนี่ก็วิ่งเอพิโซดมันไรพี่ของ Neighborhood Boys Podcast แต่นี่ก็สิ่งหากนี่ก็ podcast นี้ยอวันไรยอ guess ว่าก็มันองค์อุปน้ำบ้าอุปติมิตบ้ากิบรูdanแต่พี่ละบนพี่จันติมิตบ้าพี่โอ and then บนบ้ากิวกว่าวันระเดี๋ยวนี้อุกสนี่ก็สิ่งนี่ก็สิ่งต่ออุปจับอย่าง Hills on the Plain อุตต่อ chef อโดนิจาลึงดอแต่หากนี่เป็นอย่างนี้ podcast ดูว่าคุณยอดพี่ก็ experience กี่องโอกี่ก็มันองกี่ conversation กี่ยอดกลางมงาวโออย่าโปรโมทอีกพัง live กี่องโอหาดูว่าพออยู่หาดูว่าแต่ level ว่ามันอุตเอา professional chef ยังไม่แต่เขณะวิเลกจิกพังกับโปรโมทyang ini ke restoran orang wayu cafe orang wayu Hanong Rim Hills ke the kitchen takeover แต่ขณะพร้อมอีเล็กพังก็มันลาลุติวก็มันก็ไลฟ์ว่า change ก็ให้พอว่ามูฮาก Hills on the Plain ก็มันอุลก็ winner yangนี่ก็ show ก็ series ก็ Jio Cinema ก็แต่ก็ first OTT yang Meghalaya แต่ปัจจุบันก็นี่ series ละpuyo พี่ก็เลยแต่ดูอัปเดตนี้จันอยู่ไลน์ใน podcast อยู่พี่อัพยี่พร้อมยี่ conversation ยี่ว่าสุขภาพกลามูมาโดนิจาลึงดอแต่ดูอัปเดตนี้ต่อไลน์ใน podcast Yo, welcome to the Neighborhood Boys. Hey guys, welcome back to the Neighborhood Boys podcast. Dan ni kasi guess woman special bah, woman excited bah ngalawan sini. Ni hagni ga start ko yung hagni restaurant ko yung go ni Hanong Rim Hills, ni hajan NEC go to kitchen takeover. Te katwan sa suk mo yo wan ni kasi first time yo wan ni chamo te to Adonija lungdo. Te chwa lai sa podcast yung introduction channel ma Adonija I kajik chibet ba. Nga patut yo Adonija lungdo nga sa Kim Siang no joy. Nga la manu job yo ka Hills on the Plate ka first cooking competition na po North East po Meghalaya ne. To ini cafe the wai khod gi kitchen takeover. Man serve gitu ki food normal cafe food ki weekdays. Ka Sunday le something special like ini Kasi fusion. Itu ki bang bio pio show am tu. So Sunday le gitu ki judge bam. Yang ni ka yang di restaurant no. Okay. So before man chwa lai jika te luti ke yang me kwa cha kulam kecik Jepang chwa wo man chwa nang kian mi. Kamun lai mi ka journey ke yang me na do man mi do an new chef. So me ni do dang kian ada em ngata ka passion ko chat. Ne ba no do pori yo sti la kam tu dujo man yo sti very klami you like that for restaurant for cafe. Me tu snyau thua to em ngata ka sub passion kamu chat kamu create action. So mana pas class 12 to join IHM Shillong itu, ke school yang hotel management. So itu lah ki kamu chat untuk tu chat le ki drinks ki hospitality untuk ki housekeeping front office tentang Shillong kayak gitu. Sedang itu sedang eksperimen ki local food ni pak. You kan ni hab promote ki local food yang ini. Ketis ke yang kamu cuy tangkap presentation you change kejak ni pak. Biar ni present kamu man cuy kamu tu. Tanggung yang man rap you bang presentable gitu mod ada itu ke eksperimen yang kamu nak berusaha make it to modern teknik kamu tu. Kini
kamu begini local food mah ge hai ni dukan dale memang tu every Sunday nang teman dale special bemi gitu kam atau neleng aku liman giji kisah ge wa man gua bang lah ni gua special bahagi wa chat yang di local food min kata le the mk smoke pork dumpling smoke pork i dot that kam tu dot that ya tu dot that yo ani men lim tai the pork tu dumpling kamu le gi momo gi dumpling instead of normal dog gitu kemudian yo le di dot that ni pha dot that man pau nah kam ka rikasi janjang ni thì so sam chna de tungtok ne pha tungtok i dot that ya man matching ha no to kamon kom present gi kamon kom place gi le man gi modern way tangka taste ka man bang smut ka bam dot that wi tungtok tu tang in the form of dumpling chị pernah ai tungtok de pau hai ma tungtok sikit yang frank yang iki na ya ko jong hi tang tu kita hap ki beans so ki fermented beans ki fermented beans fermented beans ni pha cepo Japan le gitu ki miso ki ki miso almost the same ki ka tungtok ni pha ki tungtok ja teman usim ni use ki the parent ke teknik kamon kom ferment ko kamon preserve ko te aduh kan ni man de yok me wa de mi ke restoran na man me cerita man mi chat man de pernah chat bech yung asang tu no no dan itu man itu chat me man snatho me tadi snatho me hal de tau man ke career yang man yo prostira kamu chef nama kamu chat man de him professional me kan min perang dep na saya ngam tu te le interview la yi yo campus interview ta mencuat yang kabar la em passion ngate te di por mo le interview yo kabar yang bartender kam tu te dia encourage po Mumbai kam tu te hiti por how la join point of covid teman point covid nyo ada sini bab bos bon ki hotel ki restaurant khang on stay Mumbai ro India la tenai tu temut one out sejuai mana one sejuai tas nyau boring chong jungam tu sedang bang le cooking le gini ki since yo ki super saturday tegi bro order lagi nak weekdays kam tu te cari temut deliver ka weekdays ka Saturday kam tu nete namun sedang ke passion tu memu biar nga yang cooking ni temut fokus na kerja ka bar kerja ka kitchen e por yaki benar ni pak food and drink ya match lang no match lang yes ni pak prepare yaki food yaki drink ha ka jok ka yo i nete mut sedang biang ka cooking yang nga sedang eksperimen ki local ingredient haki drink ni haki bam haki drink le gini ki cocktail di soyang di ki spai di ki sein infuse haki vodka haki drink de ki bam le use ki local herbs ki local ingredient man yamaj bhangwa leitu no em ki pro ki tourist ki gas ko nabar ki yo pola kam tu mut ke plan ki ni bha kwa ki experiment bam ni ki jingbam khasi yang ka week ru kam em tourist ki wan le kwa ki mat ki ni ki different dish yang ino ingredient kam tu terite eksperimen le ini tempat hado kan ini poi sebetulnya ni hagni ka hills on the plate mana hills on the plate na ka kuni to ka first reality show jen yang Meghalaya no gua em haga OTT yang Jio Cinema te hagutun kamon poi mi wa chakun me juga tu aku tu temut post ke api chongki audition ngam tu audition hap shoot video hap submit jiki video like ila select ni wayam special ila man ila ojet nga aku show yang ki temut hap bate hap explain ki hap nyo ki dish sample ketika bila ni ba choose ke nang ni ba bon ki ba apply la audition temut nyamut prangut ki ya temut the select ki kata kom biang Monday de audition him dia audition tu dah penbi advertise ke ngayo kam itu ka series ketuga yang ga Here's on the Plate ngayo ha tu series film man ada chat u yi kam tu de ma em gitu judges nang ki wa mat bang kam tu te kam audition de nei video mem de yo mat ya bang no ka min audition tu explain ki am tu de yo ki dor ki video yang kaman ka action reaction ni ki kamera ke pitch the pitch lagi go through ki pitch yang itu siang tu ki am tu ki food mem kamera ki yo kam tu ne pha mana chat itu lam tipi temut cabe nang no first second tu na temut teman kam ka yi do sedang
Heti porwa ngayo to pe ngagani ga Heels on the Plate pe ya ka tang man em ri yo ga pa pendep sa. Teman heti porwa one ki judges come to one mat ki ba mem pi man. Kamu kom man heti mem tin cha pe na mo mem man kata ga lose confidence na. Ya hyper orang itu temut fokus ba thing you ba positive nang am tu. Ni ba la perkara wan si temut one le si. One le si ni ba min atrak itu. Temut le bi le kat ba yo le bahaya betai bahaya ki. Ni ba min kamu kom explain ni ke dishong. Long in import ki self thok ki hyper chat ni ba pem yo full dish full am tu. One ki hyper chat temut mana present ki ka dish final am tu temut yo ki taste ki mut self thok ki. Thok no. Ketika first episode itu deji sa chat me. Ketika first episode tu oleh dish vào chat nong của mình special nó hạt để tu lẹ just them jado nong just them jado một để serba đó tu just them jali một sedikit go cermit với in với ki starter part gitu cho thì just them mình tây đó sian này yong với tung tập form tung tập game tu lẹ từ ki chốt klem cho man akon te tangan na ko pa ra ka serius teman native chat a film man yobang ha kam tu chat mi tu chat ka ya ka tu skubi ka dai enter malam ngai tu gi yo malam to timit bahau malam sa to em ching to ong ban man yong kurang tu ngi to te yo o timit da te ro man ong chuk pa ngin da na pa yo o chai le men na kong do tu ta o char de ro khai ti toแต่ก็มันก็จนนี่ฮะก็ Heels on the Plate ก็ experience ของ Heels on the Plate best journey นี่พายอยู่ travel กี่เท่าเกี่ยวกับเฉพาะKhasi Hills เฉพาะGaro ใช่มั้ยกิบรูเกี่ยวกับ begini orang rap kamu tu kamu lah cepat kasih helai cepat saras tai penyogi kalau trekking kamu nu here tu geriat trekking like secara merai nampak keluar kamu tu Tejai ilat berkrek ke style yang kiri song Islam tu. Teman aku cakap lah, kawi kita bam, kawi culture, kawi ke rukam welcome gitu nang. Teman terus bahkan rukam experience rukam food, culture, kibro ya cam di style. The biang ke experience. Experience gotu ke Heels on the Plate live halit tahu ada. Ladies terga Cantia kasih garo nang. Kasih Cantia garo. Ha Cantia live kuplim tau. Mari saya po belum kentor. Teman itu nomor light travel sa amnorem layau amnorem ni. Terlai trekking suatu kisah kamtulai. Bas ano? Bas. Ketu tak man ka wigi ka feedback ni leng men chpang gani ka Heels on the Plate ma series kani. Ngai jan to du kani rami jo kani ni chman no. Man gigi ka feedback ka yang men man ye gini ka open me ye gani ka series ah. Ibi producer ni director pun ni ka Heels on the Plate. Feedback kata tempu you ang ni bah jar ko jong film kino. Ni bah ka ni ka show lek man ko he no first show no pon not easy or feature po OTT platform. Tadang first ra ang emi jing dai jing thut ne jong ki boy kam ki chubun ki tia ki jong ki gear ki tapi te mot aku film kita buat menurut orang, you bakal you gitu nang, sang tu jam ke. Kalau yang itu biang he, kan dong sedang. May nakong do nga kamu timir medyo may hago tuka ko show yung award tuka short talk. Tipo le bartender la iya may report. Nado tipor om yung sedang may sesuai tut ng report. Tu le promotion award me. Man may drinks like man gini kenca drinks ang ba man kam gibiar am gila like cocktail like gì vậy? Itu gibatan cocktail ki drinks like bon ki bro book for yang wedding am tu birthday private party. Mut ki drink like am tu. Emi gibar ko jo krem kli teran. Gibar de krem teran tem am. Main focus ba yang event am tu. De le freelance am tu. Te kampi gini gi chef na. Dan nampak kamu orang senang medo na Cantia man watimiri mah watimiri wada large kemat aku ni ke career kamu Heels on the Plate wada mi CTB si je na man unakong do aku man kami chef unakong do neong i man keji man em scope mo je gini giwa wow
man go yo inspired le ne go lalu ti lang kam hagani guti na Ke scope tu pun yang hotel industry, hospitality ni pak. Sian live kini mentok di yo kerep tu senang ini kalian. Yo apiu kerep cebar le abroad. Tang min mut hab em ka work hard hab minat bagi kerep ki ni pak kitchen work mentok kosong no. Cebar tan ban competition hai cebar. Kini ki compete sport metro city ki Delhi Mumbai kini tai di spa di hajar di restoran di cafe di hotel the competition kira di Jepang kan lekin ta kaso ta sim to so kemudian em kita ka strong will power yang kio to hap le be hap perchang be ha chimpor na poi pi puchis ni asni kita ka thong pi hap em po de ki slam slam Jepang slam san slam kemudian hap pi cha pi hap great storm pi the scope bon ga lum to chibiap chabar le Sini cepat, Shillong yang ilah Shillong sejuai kat coba, ia pun sedap ni. Bahai bang temut, hilah semut buruiem kam gi, bang di selagi tat temut. Basic ni yang buru temut di bang, tada biang kata ka, rukom chat ka rukom lek yang kita temut, scope em kai kat imjat. But what about health mana yom kelam Jepang health man ong yom cok senya ba ong man gini tau ga gi kentin go da mele tan senya me kelam bru man junk food man bam re gi junk food le mhoi ren nong ong gi man kta ga health be ong ini gi bru te me man kau chef man ga point of view yang me halor kata na Ki junk food te em ka side effect ang kini ba. Itu the process ki te rukom Oto fast cooking kan the frozen the freeze my sport order mulai teu yegi mot safe ni pak nye guda gi safe ki food safe long tu ni pak have your license have your yegi mot affect kan kaya ka health yang ki kom kini ki fat common ki jat ki fat use kini pak bon jat na gitu ki unsaturated to mix kam tu the kini ki sodium kimblo common kom adjust ki the ki kolesterol kini kita lemot adam ko ni ba food junk food terbon ha mix itu ni ba katu temut dalai ko very deep trian ba gitu ki jadi tu subject em yang ki ni ba kam ki pe kini ki change ki hele em ki scientist ki food scientist yang ki bapai jo ka nutrition view kena kadu karbon em kam kalori ide ba mut la ba man pi plat put tersip ya belum tak gini junk food dah. Nyentak je. Lalu bam coba pelat pot teman sip. Marecha lah mana bampe jadi no. Nah, em gede limit itu. Vậy tên ai tại mình các em là mình hoi hiểu lệ over the limit rồi sao? Bạn có một nói hay cái vấn đề là bây giờ là sắp ai rồi nó. Thì đi tao cầm nó hồi nó. Tao enough about mo gini gi ka ong klam Jepang gini gi chef Jepang gini Hilson play gini wara ada klam tu. Let's talk about your life to. What is your daily routine life? Kata teman ruang itu kan khai step hayung dalam tu dap fresh up tu ruang ini. Lalu poi import nyau je import project step. Hawa bun kam import condition power. Dap nanti lay set up kitchen prep kam tu. Yes. Then the closing time yang 9:30. Oh, betul. Itu Dap ikam lagi kotak ni style. Po kitchen dap clear tapi po siung hapet segi report ni hapet ki sale report ki tiar rotate di carbon juice main kan ni teman tight ha ke you know kata schedule lah memang free time deh em hit temut main temut the focus ba ka hin ta kam dang chwa tang yo phu le tang len lut ke por ki nang man dawai diong di temut nanang juri te Crestom I penbiang petok no. Yes. Ga singi wife ini dukan tok singi dega from Tuesday to Sunday. Every Monday chimbres. Monday kan. Bisa mana ong ba chimbres min ong bela. Da on your man hai por chimbres ngam ni on your man kam gini free time na. What is your routine na? Kemin demot Monday kan demot min te staff ya usti kam ngat mot abon pet sini. Pet to holiday ro sini mot pet I tiar boleh kam borok setiap ni pak. Tiar boleh penjang ni dok Tuesday dok Sunday dok apa nang. The kat benda dah ini dok Tuesday dok Sunday. Ide tiar boleh kam teman kam dia off teman ngahap lai
pe tiap lagi man ku ite semut dia like yang ngan chongki chong yo fresh kamai yang tu ni ba em kam tu free time na The itet yo himitet jingli wa om itu man yo fresh kemain na. Naman yo pun fresh mi kamain yo restore mi kamain yo restart mi kamain after all the long weekends ma. Betu ga jingbon kamar astia banang. Naman yo pun fresh mi kamain man. What do you do na? Yile mi yo kamau restore mi ga ijaben yo mi. Restore review man yo stang mi devin kam step na. Kam tu tam main di yo like cepat like lo import like ra chimlim import wa chong ayung ta pet film pet movies ki wa inspire pet idea yang food plating planning ki kat motor to am tu yo inspiration yo musim Inspiration, yes. min di tempat jo like ki som ki spotlight dom som ki ki perlak am tu cham ki light drive am tu rap at least nei ba long weekend sa nya nang boring te ka live man prakhat mem live dia nei ba do step to impet Hab em yang tu yes. Singin tempat cham ki perlak am tu like ki som ki from kang from ki Yes. Iten am kami ne ba ukre re man the whole week ukre ban man without rest them hoi ba betul lah. Man dau man exhaust re ko man dau mix chut la tu la sa. Man it's good man ngam man ngam te. Man heavy one le wa moro ong man kam pi ke kam man ke te ka ching kli wa man ni ko man ong curiosity yo ngan te. Man kam pi ki chef na kam tu. Menurut lai bam pi setukan. Any restaurant ni menurut bam pi ja kasi. Live syarukan yang tu nah. Teman mana bang itu man menurut ada bang lembang lah man ke mana bang man cek emi di wa mi kita ingredients oh te lagi itu man cuma ni kata important tu ju lai bam một main demit am tu lai bam za dok kam yo hack ni ke bam kasi hack demit yo cepat pipi lah itu pergi kari itu rezeki lah bang import mi yo bah pergi bam bang itu import lai bam am tu kalian kala impor bas ki dok lem semut dong be ki dok lem pi bahasa kam te le pi bahasa komani mem tu jahai memu feedback ki to min ki tu hi mundur mere wembang won ong evi mo de bang semut ya prai am tu ki sepuluh orang ha min ni pa ki la pre storm ki tu bikin no semut orang feedback tu hoi tim mi temorong orang kita orang kira misal pair ke ba orang pi direct bang kam nim tam kira do mesin gitu ni ba kam ki than mot isngi step prepare ke buat ski timi dah udah gitu so genta temot habe mesin kita kam ni bang kira yo mesin ki siapa bang lembang namot orang kita orang tadi lah man kam tem te le kam te itu orang feedback kira misal sin gitu dan ila wakli me da jingli ta man everyone man man big program ta man char ka professional lai yong kino man managem gi man wo tu we have wo professional yang kino man em ka ta judgment la ni ta ka fa wa feedback na ta wa ti am te le basa la ni ti runa ma do le kam tem no ta sa kli tu man sai vi man war ong man kampi jan hayung hasam dan sini em kam cha man em hayung yang jan me bo chat jan mo kamte impor tangman ibam lu charan hayung nomor parent gini po bukan po yang impor hayung nomor jar kembang ni pa kami nomor entok tu hayung i bon kesipna nomor mempa muslim selat chat kami chat kamte nomor yang dukan nomor apa ni ton yorok ka cingkwa kita ya te hayung kan te hayu apa chat hayu apa hayung kami le pada chat apa dukan teman apa ayung tekwa wi bam de jayung de jayi ne pa tengya pe pene pe itu bam mi teman last mut kwa te jayung jai dai gi tung tap gi no to tu bang tata haga sevi ki jingli kwa kali meman mtok me chat sa not the one that you cook ma what is your favorite penar dish penar te jado dokle serba kamu tu yo senuk siar kamu tu jado di lokal kamu tu chat gi tegi gini jing chat yang rimon emi go bang me jing chat yang rim kan game chat ketung game ngecin gitu yang chat dulu yang rim chat kau chat pecon yes pecon ni do am tu la jenjar hau ya fresh kamu tu kan di em gitu kan tamu bon ku devian no chat suhe lagi kusen lagi do senyang na yang kamu tu na do na yang
gitu kalau kan ni cema man kamai ikla mai ni man cema gitu persen medok kan ni rap yo ma to ngayo sigi yao man em yao kam tu na kam sigi ginit ki yao sin yao ter ki hinit ki yao tu de ki yao teman gitu ngayo kam sigi tu serang rap yo bah kam gitu kan teman apart from everything man ga support nadu ma chwa stang mi ga ni ga support ni yung nasam mi ga man jan support ni yung sem yung sem support ki pencuri baik ngau lai, udah gini ki, yo em passion em will yang ada aktif kalau em ke passion em ke boleh teman, poi baca cepat no, em per ni paham tak masuk ke ni yang ICM na, mut kiu em sem nga ham give up ham quit, lek dah poi cukup thong, kamu tu ke support ni yung lah ubian. Jo em hi man hai jeng long perumahan macam ngayo, man kam tu ten manวันมีมันก็อีการกำกันนี้มาว่ากันมีเดี๋ยวนี้มันชัวร์เลยปอร์รังเกรดมีให้วันแต่มันจะมีปอร์มัน like the mood แต่ก็ mood มีเอ็มก็แต่ก็ mood มีมันวอเชอร์มันตูตั้งว่ามันฮับเช็ดแบบมีแต่มันเช็ดแล้วมันวันก็แต่ก็เทสเลยนี่แต่ก็ก็มันก็แต่ก็ flavor แต่ว่ากว่ามีวันกันนะจะมีวันกันแต่กัมพีเชฟในภาคกรรมอีกับ profession อย่างอีอันนั้นเป็นอะไรแม่มูดีแต่มันก็ตุกกว่ามันรับย่อยกันในภายแล้วแต่ว่าแม่มูดช่วยนี่ซะแต่มันกำกับเชฟวันนั้นต่อกินให้ตัวเด็ดเช็ดไปแต่มันเอาบ่อยแล้วแม่มูดก็บ่อยไล่ไปติดบ้างแบบนั้นน่ะแต่ซะ Yo minte itu ang gimot kawang si penar temut te bang keti bang atau temut in temut min temut iwan wan de suchat temut em ka jutot na coba kami pas tam tu chat mi kate garam at mi kate temutแต่emut hab at mi jo ni tu ki blo ki black pepper kini ki murid ki kan betul kate kamu em go afek go yang ni kata temut mainly temut ado kate temut murid tak kami biar ame kami nong ruai le kilam emut kim ye ki ruai lo kami nong ak film le kilam emut kim ye ki ak ta no te kami chef le ki em jing tho le ki lai bet be ka kam lai bet be ka temut afek go yang main ki no dalam emut ni ba kitchen tok semen kret no temut emut uwi temut yo klam utawi temut klam de paham klam ni temut si no ka tu ka environment surrounding itu tak tapi kamu chef man em man who is your inspiration wa inspire ba me man do was stang melalui kamu chef na you wa admire ham you pat ba me teng menu wi na po India we need matya kita temut self food ni ki Indian food ni modern kam tu restaurant po London po Dubai taksim TSM yi kam tu leo tangga presentation teknik yang uper kaแต่ว่าaron pej aku bika series kam tu yang Spain Albert area Ferran kita CPU ke no temut kaman use ki sign haga cooking tu chnagi ni ki spear kini ki foam kaman thap ki kaman eksperimen ke food am ki temut kitulah man yo mesim han ki kaman eksperimen ki kaman travel ki kaman create lang ki CPU yang ki ni ba main ka cooking na po France no stang man popular noแต่ก็ตัวนั้นมันpo Spain na mo biang hi ka yung kita mo main ki bro focus ki ka food mo na po France kini ki Michelin star bod ya ta noแต่ก็ตัวนั้นmo ka best restaurant in the world ya ka the boss name haแต่ก็ตัวar mo CPU ka mon create ki ka mon maintain ki staff yung ki ka mon use ki ingredient yung ki ka mon eksperimen ki teknologi kini ki ingredient itulah berasal inspiration ya lagi. Let's talk about gani nga kitchen takeover mina gani rukan yang kitchen takeover henni one man ami ga Saturday to mg events ni Sunday to mg events ki wala mi man something special now that from Tuesday to Saturday one man it's regularly man gijing bam la yo regular normal cafe food pasta ki noodles fries ki kamu itu yo na memang yo sih restaurant ambil bulan special bet man kaskin man no por HP juga sale live online yes one two table teman tahu lihat gitu yiwet borap demand public yi kwa gitu man kasih tempat habuk di kita he terus Sunday tempat itu kwa try something special kasih modern kam tu ki food eksperimen boleh kamu lihat show kam tu itu terlihat him Sunday man they invite me gitu nama penawan ni nama they book habuk chwa betul memang him cibon ci khat armut
handungut temut isngi tembai kan normal hi teman tap prauji terus tang noi gitu temut nyau seposan kang ai semua temut lo prauji stang ni gitu ki one booking ya hampir kam telai tok not the whole day not the whole day man ski teman regular yo regular ngao jan man Sunday teman ngah man hajung mo nga tu ma Sunday man teman special food bana teh ni kan mi kamu cuk mi take special events kau mi Sunday mo kita ki yang local food teman hagi singiu pun lam dur kam ngam tu mo wan Shillong kwa wan bam ni teman lada order gini kisi local food yo man kisi tu lo order happy asing lisngi temut katul mi ule su arung lengon nang rungut chenen te yu le di phao thi tian du chi semen sejak that's why man te down man special events hable special event man wa boy mi what if man the one ini man we can get that na ba yo ba bam kita yung local food na sai modern local food ne pha kam osnong kan ni nga semen sangat experience nga man sia ci restaurant sia ci cafe ci anywhere no sia man terus bang ha ba mo gini ki Chinese food gini ki noodles and all gini ki pasta bang ha tang man watam man chai na ku di kelau nai chai watam no te bonsen da bam la hau kut sia ga harukan kesi harukan penar no te man man jo man le yo tan kam gini ki man gidukan gwa em yang modern local food te man kwa test na kwa try na man how man kamun ke taste man ke different ke taste yang kina jo kwa ta ya ba jo sia restaurant ngam tu ten man kam nga than nga jo ong maklam ba ni man jo sia restaurant man ong order food len yang chau fried rice tip de ga order VR yo tip de la no nanti and then tan sen ora chem ngate khana from mi jang chem da sen hati ha wi restaurant hati lem khra ngau pi wo help sia gite restaurant dan teman orang ngari bam jam mana cepatnya te menu tu orang kian ada orang trong kelas level no cepatnya te menu dan tada tip dia pai tegi bam pada pere thau ka kino dan te ke order ngawati betul chow fried rice no lain tem tip de order ru te salad ye te order ru chicken salad kamu na tem tip ye betul sa mana poi de dok klek salad te lek ayo mana bam tes ka dok klek yang i ayo ai dok klek yang i na tawai pertut devin sa thau ki teman wa per ne tu yo man dok klek seri kama klek ga be kama klek pa tu yung na tama pun per ngir man wa bo salad lagi na ro tu sa teman kam gitu kita teman ngayo man Yang Chinese ong ki teman hampir similar gi pinjo cita cha Chinese cita lagi jingbam ki dan macam gi hab wi mo man gi relate wi jingbam yong ina tama parent kom chat kom yin ki ya pakai tu di te chicken kamu gi boy metim gi chicken salad kamu na no kai do share khle ben tangwa ngayo ngayo semasa wo per to bo gi te gi salad te asong min te cooking im slim go yong yit nang kini ki kampe cepat Japan mah itu ki miso man pai picha bai tung to I turun bai musim ni tempat pernah kam ferment ki ka proses yang ki kam use ki man usrim anggo ini ki pulang dong dah itu tempat cepat Malaysia cepat Indonesia itu lah use ki kita mendain yang tu self ki begitu ki palm sugar yang ki jaggery yang ki Kalau mus mana pet man sim ga. Tapi kam cepat saud dah. Pusen yang I. Idli ya ha itu ki pulang dong dah. Man almost sim no. Kin ferment go. Im ferment direct bam tu chat begitu. Man dapat je sering kata ka ye. Ya tu kam chat sering mah.แต่ใช้วิจริงๆเลยไม่ชอบผมก็ใน podcast นะว่ามันกำมีchef mo lada grek mi chevi ke restaurant la man lada ye thok grek mi yo ba mi ne pha em ta gradan em ta certificate em man da pass mo ta segataga em tan gani ga ketuga series ketuga hills on the plate man nang em jo ta opportunity mo tang man gayi ga go open man me man yo open mi million mi restaurant wo le ada gini ki chat wo open mi ada gini ki events pun mi ada gini categories man gayi ga go one ha ta idea ga me wo le ga mi ni chat na Kami melek yang I semut kuat I mut yo one ki bro ki kamu kena bar itu restoran tu. Lalu kuat ki yo bang kita ki jembam kamu kita cuba lek itu mut. Untuk diulas ki I one sa cuma I no. Yo experience ka.
temut keren pi ki bro cobar ni ya pen ka komchat ka teknik gitu temut kemin im ka gol yang awal to yo use kini ki local kiden yo pen popular ki jemban itu temut mi oleh sai yo temut memang kuat temut lepas ki bang temut iwan ki sini ni pak apa mekalia chulong im to du ka bam ni pak bun ki thau เท่าไหร่ ไป กี่ ki temut de kon sup lang ka haura ka yino kiแต่ plus yang man kale kam ka imsim ki wi ki ar ki chef ki kwa wai ki kwa o wai restaurant wai cafe temut tang yo ki kli question kamu le ne bon yo ni dia gitar EDM kam karbon ka costing gini kita no ndong sedong the main plus le model ini model training am tu training yang cooking yang bakery simple gitu temut kiwan ki yo like tu ko hack am tu na ki bon jiksu temut training ki for 1 week 2 week one ki temut kat ke simple cooking kam ki cake ki biscuit ki roti ki ban mot yes basic kam tu basic ki ya ki yo ki practice hayung sedang ikan no kami yang im temut man kam te man ka kam training center na kam cafe at weekend san ki kasih modern kam tu man do full package tu ini bai thau no ให้นี่ไปทำมันแต่จะตัวองค์ชอบกุดนะแต่ใช้วิญญาณกว่าจะกลีว่ามีวุฒินะจริงๆเลยนะมันกำนี้มันอะไรเช่นมาดูมา example ฮักตากับรีสอร์ทน้องแต่มันดุมันเมลเชฟฮักตารีสอร์ทมันขุดกินเมนะก็employ กินเมลก็ได้แต่น้องแต่มันกี่ ingredients บนกี่น้องดีใช้กี่นักกี่น้องกี่ตัวเช็ดคำตุ้มต่อมแต่จ่อยกี่มันกี่ ingredients ว่าเช็ดบ้ามนะkami mun bon sini sela yi temut menu temut da lek sar gitu ya ki mut kaman chat kita ekip tu ba kwa ini kwa ta temut kami temut ihap iki oh ini em kang kate ini hab ri ta ini temut ki dia ni temut ke dish item kwa temut QA for example mi em du kan temut nga chat te mem ti bi em kam no em ta background yang chat on mengapa ini pok kamu example kamu nu chat ni black forest cake bo em cream pak chat nga mi pertu da im nga temen nga em kam chocolate em kam cherry em kam whipped cream em kam tu liqueur ni ta no một rai tu một chat gitu nga au boy de ki ingredients na ham jang ta sa to kala betul chong cái gì em background ni kata itu một creative ki kam ni chat no kam ki company he ki KFC background tu một ki de bian ki kamu nu lek ki burger kam kim burger king ki de bian no hab AP kate gram temut lebami ka coba nomor ijo ba ketis kar kom present kom ying no ne pha untuk wi pada ule ka de ngai mio kam tu nang follow ke proses ya kam itu nomor biang dong cedong ka system ki ka recipe ki kam ini cafe kam ni tan nomor terus tre wa em nang background temut open biang kamu lek chicken wings kate gram AP te offset te kam ki muti man nomor ki invest kam tu một hai nó ghi chef phẩm tu một tre quả ở ngà bộ ini tai đều chef một thầu em camini tu sikit tentu kalau mi ami kam gi KFC gi double kata gram no ke theory sepang gini gi KFC na ko ang sekian yom kam KFC mano yo YouTube cha social media ma ke theory yang ki ang man itu create itu man kim yo gi penlika tu ingredients ki ang KFC no mau penlik ki kan teman basket ni teman mau basket penlik man itu ki man itu tip kitchen itu tolong bawa TI itu ono itu nong teman basket itu man mau penlik dan nem mau hapsing dia ke kontrak na ada ki NDA ba mi batai disclose EDAP di lek itu teman mana kita em kontrak hapsing mi kamte long point nam tu so sign hap yang tu mundur kami chef me invent me vi ba mi wa em pun cuan lah nai yang me ketis tapi rajan ma everything ingredients for rajan man yang me bagi kita ben mi be mina teman kami kita teman ne pak KFC am teman go te man jadi itu ki bro mundur kam nga krek me la man nga hap sign kontrak teman nga aku tu kontrak la tha man gini gi kom chat kom yin man ho share gi chawan len ni kan kam ta jan no ta Cuma pengkuri ka podcast ni dah ina de message me ke audience yang ini dan tadi fans yang me ta ya message ka e mot wan lek pi
Dari em kita ke will passion ke goal mut poiไปกับจุกทงในภามีอ่ะไปตุ่มตัวในภาทงไปได้ทงสันตูทงสอดหมดทงไปมันตุ่มต่อสเต็มมิวเนาะชิมปอรูหมดemไปkita will ชนะอะไรดีต่อเราปอยจุกทงอย่างพี่ลืมปอยพี่ada sistem di sistem chim ko ko po di sistem mot kira sistem em po wa em ajung mot khat an pia company le em po jo atatin no le di mot perkhat bi ba la perkhat yo ba yo be di ba perkhat pi si mot yo di si po di si atrak no ko yo tu ka mindset ko si yang mot think positive sedang baik nget be chania be yi le pi le pi yo ba to poi so ba itu terusnya di message ki yang puyu Indonesia yang ini แต่งานละชอบคนนี้กับ podcast MV message กว่าองพี่ก็ว่าโยนินโยไปแต่ quotes นั่นนี่ในYouTube แต่ชาวตาก็งานไปชาวปังกี่มันดีไปซะคำนี้น้องอีมาโอ้ quotes กี่มันคำองทิศนะมั้ง the finest steel must go through the hottest fire นั่นน่ะแต่ชาวปังกี่แต่กันเตียนนะพ่ะdeep ahai tapi man wai kamte la lam kra system ini gi bro man po hai cuman cuman na la da yang ni wo kam song kam ang bro hai la yang ho po pe sa kti den po ri ga le manu nong ben yo hap kra hap mi chit hap do ya pi bot ra khu pi bot ka kai po dong rim tin kan ni dai bin rukom da man dai da lam ra pi khu ra kamera lam ra kamera ra khu lom no ta kat em lai kam da man kra system nan hi am kam bo ga patient jing ya cha ta den hi am kam da ku ble chip bon pe yo Indonesia ka po ri ni ada plan ni kesini, tapi hopefully ni cuma tahu je yang ini kan yang mana kita bahami, tapi doa kita ni. Kalau ia pilih sih pun bye bye. Apa yang ni podcast sudah buat. Thank you so much.